Yes reka mbasuze kandi mufurize ibihe byiza nk'umudemo gukurikira ibiganiro MF Special TV ibagezaho. So rero uyu munsi ndagarutse nari maze igihe n'abayikubitira breaking news cyangwa se ngo tripagure inkuru zigiye zitandukanye. Uyu munsi nigarukiye tugiye kurebera hamwe biri kuvugwa muri APR FC kabisa iri guhamagara umunsi ku munsi, bari kwita umunsi ku munsi. Ubu rero utahiwe ni Sam Karenzi, biravuga ko Sam Karenzi nawe ashobora kuba yahamagajwe kugira ngo abazwe kuri Ariyuson yaguriye APR ndetse n'abandi bakinnyi yagiye yinjiza muri APR FC. Urumva we naho bihuriye indege yagiye mu Misiri itandukanye na ba Rikari na ba Rigajirigani ndetse na ba Jangwani na ba Georgine. Byo naho bihuriye n'ibya Sam Karenzi. Sam Karenzi ashobora kuba agiye kubazwa kuri transfer zageze muri APR FC abarangira abakinnyi. Murabizi ko 2023 2024 iyo shampiyona hari abanyamahanga benshi Sam Karenzi yagiye arangira APR. Urumva rero nabyo agiye kubibazwa. Ni ibivugwa rero nago nta kintu Sam Karenzi arabitangazaho ngaduhe umucyo kubivugwa ko nawe ashobora kuba yahamagawe. Ubwo rero turagenda tubikurikirana turebe ngo ese Sam Karenzi nawe yahamagawe, ese yahamagajwe kubera iyo mpamvu. Barangiye rero kugira ngo urusheho gusobanukirwa byose. Mbibutse ko turi kuri MF Street TV kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Ni umuhungu wa Nyiroro TIT ugarutse. Twatumaze igihe tutabagezaho ibiganiro ariko nigarukiye kabisa tugiye kongera kuripagura inkuru zigiye zitandukanye. Ntabwo muzongera kwicwa n'irungu kandi mubare kuba mwaragize irungu. Ubu nagarutse none ngo mbabare irungu. So rero muri Nyamukandagira Nyamukandagira iguhamagara abantu buri munsi. Kuwa gatatu bari bahamagaye Jangwani ndetse n'umunyamakuru. Jangwani ni umuvugizi w'abafana ba APR FC ndetse n'umunyamakuru wa RBL Gajirigani. Bari bahamagajwe kuwa gatatu mu masaha ya nimugoroba kabisa. Bivuga ko bari basanze hari Nyamirambo mu marangi barimo barinywera gakoma ndetse na cya Nyamirambo. Sabwe rero bahamagajwe nyine bari muri izo quartier baragenda barabazwa. Andi makuru aha nuko avuga ko umunyamakuru Rugajurigani ndetse na Jangonovic umuvugizi w'abafana ba APR FC bashobora kuba barekuwe muri iri joro ryo kuri uyu wa gatanu. Nibivugwa ntabwo turamenya neza kuko nagerageje guhamagara nimero ya Rigajurigani nsanga nagira tsura ku murongo. Urumva rero ntabwo umuntu yaba avuye muri gereza cyangwa se avuye ahantu yarari ngari ko gushora telefone. Ubwo rero turaza kugerageza tugomeze duhamagare kugeza n'ubwo ntabwo telefone yari yacamo ngo tumenye kuko niba ari hanze. Ubwo turaza kugenda tubikurikirana turebe ngo ese yarekuwe cyangwa baracyariyo. Gusa nyine barekuwe bari hanze. Twashima Imana tuvuga ko yakoze ibikomeye kugira ngo babe bari hanze. Ntabwo byoroshye kujya hari ahantu, ni ibintu byinshi cyane ariko Imana ishimwe ko bose ari amahoro. So ubwo rero turaza kugenda turushaho kugenda tubikurikirana kugira ngo muze kurushaho gusobanukirwa ese nibyo koko Rugajurigani ari hanze ndetse na Jangwani bari hanze simbizi. Ngo turaza kugenda turushaho kugira. Undi munyamakuru rero wafashwe ni Rikari. Rikari yajyanywe kuwa kane nimugoroba nyuma yuko bari bamuhamagara kwitaba ariko birangira afashwe kuwa kane nimugoroba. Beje kuwa gatanu yiriwemo. So ubwo rero Rikari nawe arimo nawe yagiye kubazwa ku bijyanye n'iriya ndege buriye bajya mu Misiri ku mukino wa Pyramide wo kwishyura ku mukino wa Pyramide n'indi mikino APR yagiye ikinira hanze bakaherekeza nk'abanyamakuru. Babazwa nyine ese mwagiye kuri ruhande, ese mwagiye mwiguriye, byose nyine nibyo bagiye kubabaza kugira ngo barusheho gusobanukirwa ese umutungo bivuga ko APR bivuga ko wanyerijwe n'abari bayoboye APR FC muri uwo mwaka wa 2023-2024. Ese bivuga ko ari amafaranga arenga miliyari, avuga ko akaba miliyari 2 zaba zaranyirijwe mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero bagiye kubazwa. Niba usanga ari abere baraza kurekurwa nta kibazo, niba usanga ari bahama baze ubutabera nyine buze gukora akazi kabwo. Nuko gahunda rero zimeze. Mukomeze mukurikira ibiganiro MF TV ibagezaho kugira ngo tuze gusobanukirwa iribazwa ry'abanyamakuru. Ubwo urumva rero nyuma yabo bagabanya babwiye Rikari Georgine ndetse na Jangwani ndetse na Ishimwe Rikari ubutayo ni Sam Karenzi.
utahiwe ni Sam Karenzi naho kugira ngo abazwe kuri uriya mukinnyi yaguriye APR FC Ariyusuwane ndetse n'abandi bakinnyi yagiye arangira APR FC kugira ngo arusheho kubazwa ibijyanye na transfer yagiye akora muri APR FC. Rero ni ibivugwa ntago turatoza neza ngo tumenye ko Sam Karenzi nyir'ubwite nta kintu arabitangazaho ngaduhe umucyo kubivugwa kuko niba nawe yagiye kubazwa ubwo turaza kumenya abandi bamukurikira. Nawe niba yagiye kubazwa turaza kubimenya, ariko tumenye n'abandi bakurikiraho kuko baravuga ko baruvuyanga nabo bashobora kuza guhamagarwa. Ubwo urumva rero umuntu wese wareye aka APR FC bigomba kuza kumugaruka. So ubwo nta kundi umuntu wese wagerageje kuba yaragiye inyuma y'amarido kwa kundi bikoze inyuma y'amarido nyine batazi bibera imbere. Ubwo rero bose igihe kirageze ngo babazwe barusheho gusobanukirwa ibyo bakoze. So rero reka mbe mbaretse mbanze nkurikirana amakuru yose neza, ndaza kugaruka nje kubaha amakuru arambuye kuri izo breaking nayo mbazaniye. Ni breaking nayo mbazaniye kugira ngo mutaza kubyumva ahandi hantu mukavuga ati se byanze gute. MF TV ibe habebereye, urumva nababwiye ko inkuru za mbere ugomba kuzikura kuri MF TV mu ba mbere, ukaziva mu ba mbere kandi kuva amakuru meza atarimo ibihuha. Nicyo twaziye kandi turi proud yanyu kugira ngo tubagezeho ayo makuru meza. So rero ubwo andi makuru naza kugaruka mu kanya mbabwira ukuntu gahunda zimeze. Ese koko Sam Karenzi yahamagajwe? Nabyo ndaza kubimenya. Ese koko Rugaju Rigani na Jangwani barekuwe bari hanze? Ubwo byose turaza kuza mbibaramburira mbibagezaho. N'andi makuru abayagezweho muri APR niba handi umuntu wahamagawe nabwo ndaza kuza mufite mu biganza kabisa byose kabisa. Ndaza kugenda bacira ku mwanya uko ibintu Uganda zimeze. Rero n'umuhungu wanyu TIT ubakunda cyane kandi waza ku mutima, reka mbifurize weekend nziza n'intangiriro z'ukwezi kwa 8 nziza. Mukomeze muhahe muronke, ndabakunda cyane. Ciao bye bye, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Icyo nabifuriza kandi ibyiza byose mwifuza bibagirirweho. Murakoze cyane. Yari umuhungu wanyu TIT ubakunda cyane. Ciao bye.